Ha kajingelang pelat patba ke skuti ke betamai jangka company Yamaha. Ka kenhuan jangka Frank Yamaha kalau pun buram ru ya bungut kinong patai kubor ke beladan ka kamlet lum kubor wadah pedang ka klam COVID-19. Ya kini kajingelang penkup buram la penlong ha ka khat artarik menta unai wieng arhajar arpuwei ha pelau jangka jaka terekam jangka Nesfas Shillong. Ha kini kejingelang ha kini kesengi ka kenhon jangka Frank Yamaha Shillong kala pelat patba ke skuti ke betamai jangka company Yamaha ke belatip kum ka Yamaha Aerox. Kaba kejingklan jangka engine ka long shispa san pusan CC kaba kejingklan jangka kani hap bat kijaka ha kini kathan riluam jangka jela Meghalaya. Ha kini ke skuti Yamaha Aerox la pendat lang ru bat ka Y Connect kaban ajing tip shibun ha ka mobile jang u ne ka try skuti ha ka bede bat kejinglong jengman jangka skuti bat ka dor jangka ne ka arshaka jangka company Yamaha kalong silak laipo hajar tengka. Ya kini ke skuti ke betamai la pelat patba do presiden ke Shillong Press Club uba David Lat Plang rengkat u general secretary uba Apo Wells Oklet rengkat ke jingidon lang kinong mi kemat na ka company Yamaha bat hakini ke jingelang la penkup buram ru ya bungut kinong patai kubor ki bedan ha kam sabar ke office ki bajutur batch ki kam klem ke jing tiang hapdeng ka klam COVID-19. Ya kini ke jingelang la penlong ru rengkat ke jingi trailang bat ka kenhun jang Nesfas kumsi benta ban pha ke kubor kinong syong ke jela. Ban persang ban wad ki bam tenrai lejong bat ki jhur ki baklem pedan kam dawai ki bela rap hi ki nong rap jong ne ke jela dei halor kini ke thong bah kini ke sngi ki jingbam bala ai ha kini ke jingelang ki dei be ki jingbam tenrai sudah ki bala penbit penbiang da kum balai pongut ki nong rap na keleng kini ke rilum khasi bat jantia.